Yes, reka nanone dutangire tubifuriza igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri mwe mwese mudahwema kwibanira natwe ku nkuru n'ibiganiro tugenda tubasangiza umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko Nyagasani akomeje kubarinda neza. Tubahaye ikaze rero, tubahaye ikaze irambuye ku makuru tugiye kuba twasangira kuri iki gicamunsi cyo ku munsi wa gatatu itariki 7 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026. Ni amakuru menshi cyane rero ari kutugeraho, murabizi ko n'ahandi tuba twibanda uretse inaha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane twibanda ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo, turebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho ku ntambara ikomeje gututumba no gusakiranya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, aho intambara iri kugenda ifata indi ntera, aho ibintu biri kugenda bihindagurika umunota ku munota. Mbibutsa ko muri kumwe na 6berry official nk'ibisanzwe. Nimba uri mushya hano utarakanda subscribe, nakubwira ngo unkangireho kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira tunagura umuryango. Tudatinze mu magambo, tugiye kwibanda ku makuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekana ko imirwano ikomeje gukaza umurego ahantu henshi cyarimwe, by'umwihariko muri Warungu no mu miji ya Bukavu ndetse na Uvira, ndetse abaturage bari gukomeza bavuga ko amasasu ari kumvikana mu bice bitandukanye, ibintu byerekana ko umutekano wagabanyutse cyane. Ibi biri kuba mu gihe impande zihanganye zikomeje ibikorwa bya gisirikare, bigatera ubwoba mu baturage kandi bigahungabanya ubuzima bw'abaturage. Muri ano makuru kandi turaza kwibanda kuri operasiyo ikomeye cyane ingabo z'u Burundi FDNB baje gukora. No operasiyo rero ije yongera ku zindi zakozwe mu minsi ishize, ndetse zigaragaza neza uruhare rukomeye n'ubushobozi bukomeye bw'ingabo z'u Burundi mu kugarura umutekano urambye muri Uvira ndetse no mu majyepfo ya Kivu. Turaza kandi kugaruka ku butegetsi bukuru bw'ingabo z'u Burundi buyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyomugabo, bwahakanye bweruye amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abasirikare bakomerekeye ku rugamba bafashwe nabi mu nkambi ya DCA Passive izwi ku izina rya Guantanamo. Turaza kugaruka kandi kuri Perezida Museveni. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaje kuba yatangaza ko Uganda ifite ubushobozi bwo gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ibi ni ibintu byatangaje abantu benshi. Ngayo nguko reka turebere hamwe ano makuru tuyarambure ku buryo bwimbitse, ndetse tugende tuyasesengura turebera hamwe uko ibintu byifashe kugeza muri kano kanya. Mbibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tuzajya tunyuzamo amafoto n'amavideo. Kwinjiramo na kundi na pininze link muri comment, uragenda ukandeho urahita winjira mu buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajye ubasha kubona amafoto n'amavideo kugira ngo ubone ukuri kuzuye ku biba byabaye nibiba byaturutse ku rugamba hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo tudatinze mu bintu byinshi cyangwa ngo twizimbe mu magambo, mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ingabo z'u Burundi zakoze operasiyo nini kandi itunguranye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Akaba ari operasiyo yahungabanyije bikomeye imigambi y'umutwe wa M23 imaze igihe igerageza guhungabanya umutekano w'abaturage no kwigarura ibice bimwe na bimwe. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko iyi operasiyo yakozwe mu buryo bwateguwe neza, ibera cyane cyane mu nkengero z'igisagara cya Uvira, mu bice by'imisozi ihuza Uvira, Kiriba na Fizi, no ku mihanda y'inzira z'ingenzi zakoreshwaga n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23 mu kwinjira no gusohoka mu mujyi. Icyari kigamijwe ni ugusenya indiri z'umwanzi, guhagarika inzira ze no gukumira ibitero byibasira abasivili. Ingabo za FDNB zikomeje kwerekana ubunyamwuga n'ubushobozi buhambaye mu gutegura no gushyira mu ibikorwa bya gisirikare. Uburyo igitero cyagabweho bwatumye umwanzi atungurwa, ahura n'igitutu gikomeye bituma ahungabana ndetse asubira inyuma
mu bice yari yarigaruriye. Abaturage bo muri ibyo bice byabereyemo iyi operasiyo batangaje ko umutekano wifashe neza kuri zino saha ndetse ko imirwano yagabanyutse cyane kubera ko igisirikare cya FDNB cyatabaye ndetse cyahagobotse ku buryo bukomeye. Kandi ibikorwa by'ubuzima nabyo ngo busanzwe byatangiye gusubukurwa buhoro buhoro nubwo hataramenyekana ku mugaragaro igihombo ku mpande zombi. Inzego z'umutekano zemeza ko intego nyamukuru ari ukurinda abasivili no gusubiza ububasha bwa leta muri ibyo bice. Ubuyobozi bw'umutekano burasaba abaturage ba Uvira ntakikije gukomeza gutuza, gukorana n'ingabo ziri ku butaka no gutanga amakuru yizewe yafasha gukumira imigambi yose ishobora guhungabanya amahoro. Iyi operasiyo ije yiyongera ku zindi zakozwe mu minsi ishize zigaragaza neza uruhare rukomeye n'ubushobozi bukomeye bw'ingabo z'u Burundi mu kugarura umutekano urambuye muri Uvira no mu majyepfo ya Kivu y'Epfo. Ubutegetsi bukuru bw'ingabo z'u Burundi buyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyomugabo bwahakanye byeruye amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abasirikare bakomerekeye ku rugamba bafashwe nabi mu nkambi ya DCA Passive izwi ku izina rya Guantanamo. Nk'uko General Prime Niyomugabo yabitangaje, ayo makuru ni ibihuha bidafite ishingiro bigamije guharabika isura y'ingabo z'igihugu no gutera impungenge mu baturage no mu miryango y'abasirikare. Yashimangiye ko ubuyobozi bw'ingabo bukurikirana buri gihe imibereho y'abasirikare by'umwihariko abakomerekeye ku rugamba kandi ko nta nkambi n'imwe iteshwa agaciro, zose zifatwa kimwe. Yongeye ko abasirikare bose bari muri iyo nkambi bahabwa ibyo kurya, amazi n'ubuvuzi bukenewe hakurikijwe ubushobozi bw'igihugu n'amabwiriza agenga ingabo. Yavuze kandi ko nta kibazo cy'inzara, ihohoterwa cyangwa gufatwa nabi kigeze kigaragara nk'uko bivugwa muri ayo makuru. Umugaba mukuru w'ingabo yasabye abaturage kwitondera no kudakwirakwiza amakuru atagenzuwe. Abasaba kugana inzira zemewe igihe hari ikibazo cyagaragaye aho kugikoresha mu nyungu zo kuyobya rubanda. Yashoje ashimangira ko ingabo z'u Burundi ari ingabo z'umwuga zubahiriza amategeko kandi zita ku basirikare bazo. Anemeza ko ubuyobozi bwiteguye gukurikirana no gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose cyatangwa binyuze mu nzira zemewe. Mu yandi makuru turaje tugaruke nanone kuwitwa Museveni, perezida wa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko Uganda ifite ubushobozi bwo gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe habaye intambara ihurije ingabo z'impande zombi ku butaka gusa hatifashishijwe ikirere n'inyanja. Ibi yabigarutseho tariki ya 4 Mutarama mwaka 2026 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Kampala. Cyabaye nyuma y'amasaha make Amerika igabye ibitero kuri Venezuela igakurikiraho guta muri yombi Nicolas Maduro wari perezida w'icyo gihugu. Ubwo umwe mu banyamakuru yamubazaga isomo Afurika yakwigira ku byabaye muri Venezuela, Perezida Museveni yavuze ko nubwo atarasobanukirwa neza ibisobanuro byose by'icyo gikorwa akomeje gukurikirana hafi. Yongeyeho ko ibyabaye muri Venezuela bigaragaza icyo kinini kiri hagati y'ubushobozi bw'ingabo z'ibihugu bitandukanye ku isi. Museveni yasobanuye ko Amerika ifite igisirikare gikomeye cyane gishingiye ku bushobozi bwo gukorera icyarimwe mu nzego enye z'ingenzi: mu kirere, mu nyanja, mu isanzure no ku butaka. Ibi ngo nibyo byatumye ishobora gukora operasiyo igafata Maduro. Gusa yavuze ko ubwo bushobozi bugabanuka cyane mu gihe intambara igarukiye gusa ku butaka. Yagize ati ibyabaye muri Venezuela ntibiramenyekana neza uko byagenze, ariko biragaragaza uko Amerika ikoresha imbaraga zayo mu nzego zitandukanye. Nubwo ifite imbaraga nyinshi mu kirere no mu mazi, iyo intambara igarukiye ku butaka gusa twebwe dushobora kuyinesha. Perezida wa Uganda yagaragaje ko imirwano yo ku butaka igira imiterere itandukanye, aho n'igisirikare gifite ikoranabuhanga rihanitse gishobora guhura n'imbogamizi zikomeye. Yavuze ko kwegera umwanzi mu ntera ya bugufi bigabanya inyungu ziterwa n'ikoranabuhanga ryo kurebera kure no gutera uri kure. Ati iyo bagerageje kuza ku butaka ni ibintu biteye ibyago cyane ndetse
no ku banyamerika ubwabo iyo mwageze mu ntera ya bugufi uba uri mu mwanya umwe n'uwo muhanganye bikaba byaguhesha amahirwe yo kumugirira nabi. Museveni kandi yemeye ko Amerika igifite icyuho kinini cy'ubushobozi ugereranyije n'ingabo z'ibihugu byinshi cyane cyane mu bijyanye n'ubutasi bushingiye ku ikoranabuhanga ryo mu isanzure no mu nyanja. Gusa yagaragaje ko ubwo bushobozi butagira akamaro kanini mu gihe umwanzi adafite uburyo bwo kugerwaho binyuze muri izo nzego. Yashoje ashimangira ko ibyabaye muri Venezuela bikwiye kubera Afurika isomo rikomeye, by'umwihariko bigashimangira akamaro ko kwishyira hamwe kw'ibihugu bya Afurika mu by'umutekano n'ubwirinzi kugira ngo bishobore kwirinda no guhangana n'imbogamizi zituruka hanze. Ngayo amakuru twari tubafitiye kuri zino saha, kuri kino gicamunsi cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru tariki 7 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2026. Reka nshimire buri umwe wese wadutije amatwi, reka nshimire buri umwe wese wabashije kudukurikirana, babwira ngo kwibanira namwe ni iby'agaciro. Gusa nimba uri mushya hano utarakanda subscribe, nakubwira ngo unkandireho kugira ngo tujye turushaho gukomeza kwibanira ku nkuru n'ibiganiro bitambuka hano tunagura umuryango. Bibutsa ko nanone twafunguye urubuga rwa WhatsApp tugiye kuzajya tunyuzamo amafoto n'amavideo y'ibiba byaturutse ku rugamba. Kwinjiramo nta kundi, napininze link muri comment, uragenda ukandiho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane, hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto n'amavideo ubone ukuri kuzuye kubiba byabaye. Reka mbashimire cyane rero, mbifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza. Nge nari 6Berry official nk'ibisanzwe.